Ayeghi Akusami. Ayeghi Akusami ajeli kutomo ajeni. Akusami kemi toko zari pes pimlagyu kusami ajeni. Akusami kutomo no akchiloye jumgai gedoi nisashe ajeni. Igemu aloloye mugha eno aloksa hapu agebe ajeni. Kujo kusami ipi kihil jegyuye akivlo kimye kile chekyung no alaw no kuno no adeksa amlorime atoka shulgsa lo gupu hakekile lu cheni keno tino kujo kusami ipi kihil be cheni. Akusami kudomo no akivlo ye kimye kile anamu gono nino shulgsa adeksa amlorime atoka shuve keno nilaw no pdosu uve cheni. Kudomo no akusami dolono anekushu agchigbo jechugilekyu pipsakile eno akusami dolono atsapekshekilekyu lono agam kudomo iperibe cheni. Akoto shiri akusami dolo aksiki je ipere agyu itulu ani eno hiye igono akotoi ado aglogi hipolo akiviye haklenke igono kushukse igemu alhoksaye haklenke igono mlali eno tie akoto shiri akusami dolono ipere ani. Akusami kumtsa heksi kumko eno chumzi shomzi gide kelikyu akodo shiri kisige dawo ipeita ubekyu lono alhoksa kije iperibe ani eno ti kisige dawo ipeita ubekyu vechono akipka akimgi kutomo iperi ani hekikebu kikutomo iperi ani hikumtsi akusami loksa vecho iperi agyu itulanye gono no akusami loksa golo ilu uva kena Talano no aloksa kamla shimonamu timye opul psa uve chini. Eno nori aloksa kamla mikepi okiu uve nani. Tirengumo akusami kivi kishello eno okhala mugha lo. Tishi angno timye ogihu eno okha nani. Eno alhori okimye nani mugha bene.